Kikubor kipabnya. Ka Dorbar thau an Jong ka Jylla menta kasi kalai kran chapang ka jing nang kiu ka jing dheng kali bat halor ki lat ki lenti bante la kam ya ka ni ka jing e hanong ba shillong. UMLA ka nong thamai uba Charles Pingrove ula kli bahatu ka world class skywalk bala mat phang do menteri rang ba ka Jylla u Conrad ke sangma haba ai jing kran ha ka Dorbar Mang Tyngka kanya rap ne e man pelat na ka jing dheng kali. Hashwai kani uba tensong ula pente baka sorkar kala shemiki katu kani kilat kilenti ban pelat ya ka jing dheng kali bat ban pensuk kerukom ya ki kali hashlong. Hakawai pat kaliang Menteri Ketenat Puli Puthi urakam e sangma ula pente baka yeng Dorbar meta kasi baka sorkar pedengkan sa pelat no shen ya ka installment ka baar na ka bentaban siu ya ka tulop jong kinong hikai SSA. Habis cuba halor ka call attention motion balawan ra adu MLA kanong po uba amiral bol CM Menteri Ketenat Puli Puthi ula pentip tat hadu ubenai rempang metau snem ke central share ke belayo pedang dah ke sorkar Jylla na ke sorkar pedeng kalong arspa hanya upu ar pon lai sau klur Tyngka bat ke state share kalong and the up-to-date salary of all the SSA teachers of the state will be released very soon. I may inform this August House that the state government is actively striving towards the providing quality of education at all levels despite challenges in various educational parameters.